Puji Tuhan, sekali lagi aku dekat mai kita berkenang ke cerita bak Buah Kudus. Ianya bala peturun anak Nuh bagi 10, lalu bak ayat 3 terubah. Tu peturun anak Nuh, Sem, Ham, engau Japet, tibisi anak udah bekau dunia ampuh bah. Ayat 2, jadi anak lelaki Japetnya Gomer, Maguk, Madai, Jaban, Tubal, Mesir, engau Tiras. Lalu ayat 3, peturun Gomer jadi orang Askenas, Ripat engau Togamah. Lalu ayat 4, peturun Jaban jadi orang Ilisa, Talsis, orang Kit engau orang Dudan. Lalu ayat 5, sidaknya nurun ke orang ti diau bak tebiang tasir, engau bak mayuh bengkah pulau di tasir. Nyak gaya peturun Japet ti berpecah, jadi mayuh bengkah bangsa, lalu diau dalam mayuh bengkah menua. Genap bengkah raban sidak belak, bisi jaku ke diri empu. Lalu ayat 6, jadi anak Ham atau Kehem, nyak Kus, Egypt, Libya, engau Kanan. Lalu ayat 7, jadi Kus nurun ke orang Seba, Habilah, Sabtah, Ramah, engau Sabteka. Jadi Ramah nurun ke orang Seba, engau Dedan. Ayat 8, Kus bisi siku anak lelaki bernama Nimrod, ti terubah jadi sedadu ti berberita dalam dunia. Lalu ayat 9, ia megak kena saup Allah Ta'ala, jadi orang ti berita balat pengasuh. Nyak ke buah orang bersemak ke orang ti balat pengasuh bahkan Nimrod. Lalu ayat 10, jadi negeri ti terubah kena perintah ya yang kaum Babylon, Irek, engau Akad, ti sama dalam menua Babylon. Lalu ayat 11, hari menuanya Assyria angkat, lalu ngegak negeri Nineveh, Rehoboth, kalah engau Resin. Antara Nineveh engau negeri besar ti bernama kalah. Lalu ayat 13, jadi Egypt nurun ke Lydia, Anam, Lihab, Naptuh. Lalu ayat 14, Patrus, Kasluh engau Kaptul, ti nurun ke orang Filistia. Lalu ayat 15, anak lelaki Kanan ti tuai bernama Sidon, udahnya Het. Lalu ayat 16, Kanan megak nurun ke orang Jebus, orang Amuru, orang Gilgas. Lalu ayat 17, orang Ibi, orang Alka, orang Sin. Lalu ke 18, orang Albat, orang Sema, engau orang Hamad. Lepasnya peturun Kanan ti mayuh bengkah raban bangsa lalu pambal pendiau. Lalu ayat 19, sidak muan menua Sidon, nuju ke Geral nangkak Gasa, lalu nuju ke Sodom, Gomorrah, Atmah engau Seboim nangkak Lasak. Lalu ayat 20, nyak gaya peturun Ham ti berpecah, jadi mayuh bengkah raban bangsa lalu diau bak mayuh bengkah menua. Tiap-tiap raban sidak bisi bangsa jaku ke diri empu. Lalu ayat 21, jadi menjadi tuai Japet ti bernama Sem, ti nurun ke semua peturun Ibel, bisi mega anak Sem, Ilam, Asul, Alpaksat, Lot,
engau Aram. Lalu ayat ke-23 anak Aram ianya Lus, Us, Hul, Gitel engau Mas. Lalu ayat ke-24 anak Al-Paksad ianya Selah. Lalu Selah ti apai Ebel. Ayat ke-25 jadi Ibel bisi dua iku anak lelaki. Siku bernama Pelek. Laban bak rambau tubuh ya manusia dalam dunia berpecah peniau. Jadi ya bernama Joktan. Okey, lalu ayat ke-26 Joktan nurun ke orang Al-Mudad. Okey, Seleb, Hasal Mabed, Jerah. Lalu ayat ke-27 Hadoram, Usul, Diklah. Lalu ayat ke-28 Ubal, Abimael, Seba. Ayat ke-29 Upil, Habilah, engau Jubab. Semua sidaknya anak lelaki Joktan. Ayat ke-30 menua ti diwan sidak kenyau ari mesak nuju ke Sepal. Nyagai menua ti bebukit di timur. Ayat ke-31 nyak gaya peturun Sem ti berpecah. Jadi mayuh bengkah raban bangsa lalu diau bak mayuh bengkah menua. Tiap-tiap raban sidak bisi jaku ke diri empu. Lalu ayat ke-32 semua sidaknya peturun Nuh magang. Lepas sidak apin berpecah. Jadi mayuh bengkah raban bangsa lalu diau bak mayuh bengkah menua. Semua bangsa dalam dunia datai ari peturun anak Nuh magang. Lebuh dunia udah ampuh bah. Lalu tu aja cerita kita berkenang ke bala peturun anak Nuh. Sampai ke kita diberkat ke petara semua. Nyalai dalam kita tu aja ke utai dekat tusui aku lalu kita dekat bertemu baru. Sampai ke petara berkat kita semua.